Kakinhun jong kitrai kali bat nong nyak kali jong ki himamlim bat khairim local truck owner and driver association kilapen pau ye kijing benyau ye kijing le ka sarkar jilla limba katnat forest kabala shukhang ye ki kali kit mau kit siap ban kit ye ki mau ki siap haki babon ki benta jong ka East Khasi Hills district dakaba aidau ba ki den kam ban shim bat pindan kam da ki chalan Nakalyang kinong yalam kani kakinhun ha kajing kendo bat kilat pathai kubor ha kasantrik unailar ha Shillong Press Club kilaong ba kani kajing le jong ka sarkar klawan ra kajing e ya kitrai kali bat kinong nya kali kiba kamai man gasngi dakabakit ya kini kimar u president jong kani kakinhun u ba agent star kur kalang uloong kilayo jingtep ba ka sarkar kladep ban pin bana ye ki an Henry kat bai hi kindon pat kamshim lala ban pin bana pat ba kani kajing bom pen shai jong ka sarkar klawan ra shibun kajing e ya kitrai kali bat de kinong nya kat baka forest department klapen tray kam ya ka an hadu baki breu jong kani kilawan bantalasi hadu ki parmau bat parsiap om tangkata kila bat ru ya ka kali ki bakit mau bat kit siap halor kani ka jingle jong ka forest department na kalyang kani ka kinhun kalawere baro ki try bat nong nya kali bani kendo lang ha ka pratri unailar ha ka shnong phanai bani kren sani halor kani ka jingle ka bami na ka jingle jong ka forest department bat on shemi ki rai kumnu banle nang ni shakman uba agent star kur kalang ul ongru nadu minta ka santrik unailar hadu ka pratrik lakhang ya baro ki kali kit mau bat siap ban pinpoy yakini ki mar shakal lankish nong ka East Khasi Hills district tat hadu bandemi ka rai na ka jingelang ka banlong ha phanai ha ka pratrik unailar kani ka jingle ka forest department kan sakata ya baro ki kam ki jam ki beide ba ka jingshnayeng construction industry ha East Khasi Hills ha kini ki sngi banwan reporters cuki chair berkata te ni hande ni wan nak akan hol jo gini ki try kali baki nongyak kali juga hima melim bat hima khairim local truck owners and drivers association te ngawa ija start kalang li president but ini the secretary but kini kini kam te kajing tumu jongi madagasi bagi wan ngarika press briefing ka bagi kwa ya kajing penting lang siya borok di try kali ki bodon ha yes kazel pada kuwi di kebenda halor gani kajing e kabala wan ha kajing kamai kaji jong kilo kontrol ki jongi kabakan truk ki pick up tractor ki 407 hadu ki ba kamai lo kontrol kiba kit yung mau siap kamtam kiba pendap yang cinon kam iki mau siap habasna yakin dengan kicintai cukiru isi ini contoh kan ketika nompak selong di selong pergi ke pendap contoh ya thai kejongi di nomor kani kicinge kawan nakadau baka sorkan misalnya leng baka forest department kila wan bankang bansis dan ketua lagi belai sis iki parmau parsiap hakan ki benda ki babun ki benda juga is kasel kontrol yang di area laikor pernai terter ke laikro batsik ki di benda de kani ki jinge kabala jumi na kapor se kapor hi ngala coyai kerpat yang sarkar na kapor se kapor ti Henry benda ke kenti misiam ba kala wanra ada jinge kabakam jur ila menong nama ba nagalang jong ka district administration ringkat bat ka forest department kilawan wat bantalasi wat iki kali kibodon si parma persiap bat kumda dada te Henry akan dikatakan kathan jongi pat kibabon hi ki jakpo dari kam ti mau ti siam omdei tali kitrai pat omdei tali kitrai lo Henry kinong ti kinong belang ki kali ki try gali ki driver nata ye ki mystery but om tang kata Henry kapan kut ru wat ya karoi kapan hasno di kumbolong leni har di kathan jongi hoi ki don ki ba supply sini ki thai ni sulong ke ba ki sinai project jom sarkar ki surok ki di building ki cingtai tin rei ba pentrei ye ki ki bodong PMAY kiba pentrei ye ki scheme NRE sim kulum kata ka scheme sispasni ba saya om pai ba ki no bendong jongi ka scheme sispasni katur kelapan ra ka jingthun ban ha ka jogopor ka ni jingkhang
Kalau ba kampadan gono-gono ke jingga sulap bat ki try kali lene bat ki driver kampadan ke jingga pensyai directly bat ki department bat ni legba ka session lene dak ka sulum gundo yi driver bat unda dari kisuan kedit tigaladan ke tu ne teligi kali ki bahagi senam balada bro ki don ki ba hangat ki yo ban kem ban sis te yahapan lek bagi kendo ban pelaj bagi ki te mentah ke ketir ki wan kram kono ke pentep bat ngiyo sno ho ki kali ki juni ki bayai hado mentah kampadan ke bahasa kem tindai ki don haki boy penting ki mentah ni layo sno bagi layo kem ke basau satri ki kali tang belum bayar kita hado mentah ni tempat yo bagi keren ma tindai mentah bat ngiyo baswa ba kan nak kata kejengnya kabak hancur tinggi kuat ba ngini kendo ngini lom borok ki para try kali bat ki driver ki badan ya gini kali kabak kit ki mau bisiap kabengi kuat berkot dan ke West Hasil Eastern West Hasil Riboy district bat hani ki East Hasil kiba kini hiki ke bantah kabangi penonton ngi pentulun yau mau yau siap di madrasah legbagane ka rensan di legbaga jingarap lang jobi kila patai kubor tinggi pensno siapa sorkar ba ka sorkar kadai ban ala sipor lene ban khot ya ka jingaran bangini penbaik dakano quality bangini ya marka sorkar kakang yang ni kabis kapetrikam katkup genikaan katkup genika rules keba kalapas ke sorkar how aljara kuar kenika Meghalaya minerals prevention of illegal mining transportation and storage rules 2022 tienrei ngimtip pat ye genikaan bakal ada ngintip tak enduk dalak mentah tak sedang banwan mankan kemudian kecing pensyai yang genikaan kemudian kecing pensyai ye kita kali kemudian kecing pensyai ye kita driver ba kadon kum genikaan ba omlong bankit ba omlong banai klem kata calan ki benai di kita par mau dan di kita par siap ke bakot kum genika rules ye ki minor minerals ye ki border stone ki siap bakum ta dadar ibu akan di form H kata calan ke bengila pengkret tienrei klem pentip pat ke upai ba bobot balang hi nak yang ki driver bagi try kali kim dei ki briu ki ba kemudian nok ki balatik lu dia borok ki ain ki cipat rekam sokar harga ci sisa haswa ba sokar kan frame lu dekat sna wat yang dekat rules lene ban implement nya galu harga ki don kampanye selo markan ke cipat syai swa te sa ha ko umdum ha sa ha jinglong de na ta kadau mi kwa kai matra bengin lum yang dekat meeting jom borok ki try kali bati nonya kali haka pratarik antational pernai haka posiko beje ba nilai pun kre belum dengan meeting ke kamhe ta bangin khot ya borok ki try kemudian ketika dok katai bat kunju yaki ki try kali baki driver lain ini guna ke bapnya ya kali bakin yawan haka digesni haka pratarik haka posiko beje ayu dorbar juga sino pernai hatu hancan juga yujur di nilai hak citip lu